Now, no pay dear, Amen Scientific and Alternative Medical Hospital. Dr. Oseusini, Wabaya, Wadia Babefa, diabetes, mellitus, and mellitus. That's a pow. Sanchez, we are boy and pa, don't more quaba. Yeah, more quaba pa na. It's yen, you almost say, ya, you know, Munya, or the number better. Fro said the air can cry and ya no. Other ones, no, a doctor. Omuntime moye because unimu ebekun unim yare no ko de hawa ebekun ti dog yada se enne benade bia no pa adepache amoba ene di apomuden ho enkomo diabetes ani enim na mellitus ya odi atuasu eno e condition ben odaroma yo mini aba de kan beda wase na ya chia wahwefo ene ganafo nyina omoje so na Amen Scientific Herbal and Alternative Medical Hospital se ne nyina enim no yetu ye ho asi wo se beboa na onipa bia so adiye ewa apomuden kwan so titriu ene ganafo na ade ba akọ ewom ne se emse asichire yare eno na efren diabetes mellitus no okay na also diabetes mellitus na yare ba akọ yare bone pa na emse din na ebia wa kakra ene technical ninti na kan diabetes the full name eno no na asichire yare ba akọ yare bone pa yare bone pa etimi say ni o ma bebre o sha nansen health minister bekasa ye no na o kan kidney mu nsem no research kire say the cause pa number 1 sichire yare the kofa kidney mu yare wakese ye ba no number 1 sichire yare na e ka sichire yare amini aba diabetes mellitus no ni nyina ne say sebi moje ginegina ye nipadua mu di afurusane no o say nutrients fam nuane no ahodo fam ti adidi aduane na ya mawie no obon se glucose na ewom no through the hepatic portal vein no na afa na akomogyanim nti edu mogyanim a wo se timi kɔ honam akɔ anyina nti na akoma na pompe na mogya na flow nti ekɔ ba bia no na nkwamo ewo ho no mo nya nutrients yi bi na otumfo nyankopɔn ebo organ bi efe no pancreas sa pancreas no wo se boa na pia sa glucose no ana say boa produce insulin na insulin no epiepia glucose no e de ama nkwamo no so nti ekoyo how abra sugar eginegina mogyanim sa na nkwamo no ntimi nyusu ekoba ne sa abonsi eso nya esichire yare na emu ahodo be mienu a eno na di akotene pa mienu no ye type 1 diabetes and type 2 diabetes ene ye ba akubi ye tertiary gestational diabetes na ahwe type 1 diabetes na ne chese nipadua no saa nipa no entimi produce insulin ne kra so ti da say ni pancreas no amature ye or pancreatic cancer ana how bi wo hɔ a ama insulin no entimi produce ana say di o produce no enye enough kotoa bi ti time bia no eno ebeboa na nka ama sugar na kɔfom no entimi nya adwuma na say bi ni hɔ kra na akoma type 1 diabetes na ba ene wo type 2 a ebi a pancreas no wo produce insulin ne pepepe na emom okọ ntimi nkoye na djuma ti eno no be ye insulin resistance eno no ena ye common pa type 2 diabetes no ene obehu abusua bi o a omu nyina ye nyasa asichire yare bi ena ba akọ a ye hu ye opemfo a sabi ni sugar kosoro no akonya diabetes the friend gestational diabetes no unyinsan a hormones no progesterone ne de keka o estrogen no mti ebi o etimi bre the action of insulin ase nti e ko bre na ase saa na wan hwe yi a na mu ana amada bia o sugar ginegina soro saa de ne very dangerous ene de am ye ni abre pese hwe effect of diabetes ne se ene omanfo no ya normalize se o asichire yare de se okofie bia mu ebi wom nipa ba akumienu yensa bi wom nti we de nya de huhu bia nti nipa no de do so kra won se no ojai o de ne pe opa obefa opa onfa ne ade asichire yare no mre bi na me ka se unya asichire yare ya diabetes mellitus no type bia na se wan hwe ohu yie amfa dru wa ma Amen Scientific amiansi amawo na one na mu basa complications betim dia bro dangerous than HIV dangerous than HIV asichire yare no effect ni bi ne se ma mini aba etimi de anifraba hwese abo wo ni yare woni fry na wo nyini no obenya asichire yare na nam so na wani ayekusu afi ebedu time bi na hu ade very dangerous yare a etimi say yen kidney
so we free be diabetic nephropathy nephrons and kwamo e wo kidney asabo ni mu nyina etimi sei ni nyina ti nyame amu ebedu time bi no afi yes kidney failure sitting ji say be a dialysis and as a transplant then onipa say na ekoyi o mu kidney ama wo yare a o ye bema etimi kun bema sichire yare no e damage your nerves ni ade ni e wo bema ni mu nyina afi kojo to kofi sori anu obu ni trase ontimi nya hwe yare a etimi damage your nerves ni nyina enhuma nerves nkitinkiti e de information koma adwene no na agi bia bre ni padua no esichire yare ni timi jan damage ese ni nyina nyame amwa afi da bia na ho hyehyew ho wo nsa no 93 bibia wa ye week nyame amwa akura afi tremors da bia na ho se shekise ya esichire yare yare a mini aba yare boni papa yare a se ma ho ana se 2 eyew na se kuro 2 nan a nyame amwa ekuro ni muda afi na infections are setting na kuro na esei yare a emankrofo a ye twa omo nan no ye kasi ye kan a ebi accident kura nusa so one more sichire ya na say enwuda be hwani akotwa nan yes wow onim say ye hwese sichire yare omo a ama ye twa omo nan no edoso tia omo a accident asi na ate omo nan na ebi enam so na ye twa omo nan na chese sichire yare no sunsunsun aso no so wo hwe de ye dida ho ya etimi de akoma mu yare wa timi de stroke ni ade nyina aba na ese u kidney efra wani nyame amwe me yakotwa wonan so na ma akoma yare na afi ekofa stroke chese sunsunsun aso so akese edi se wonya sichire yare bi ene enkora nyina enya bi efre bi maturity onset diabetes of the young akra kete na ni sugar no type 2 ni nyina omunso nya bi first na nka type 1 na nkora nya but enei chese last akra bi by akra 3 years insulin ye na to so the bio opan ye wow akra ketwa oh I see inti wo de hwe say 3 years no so be nyina di mfie 40 years and 50 crowns and nyame afre na wo de hwe bre ni atete akra bi the bia je so opan ye ba akokra de na wo na nopa e wo na nwumre hwe atete ne ya wakra ketwa enti say because of a sichire yare and unti no amen scientific herbal and alternative medical hospital e ka say e ma yen normalize sichire yare ne yen hwe ehu yi yen hwe didi anadwudidi basa sichire dokodoko nsane ade bibiri ade a ye di nyine ni sugar exercise yenye bi sedentary lifestyle ne nsaden cigarette ni ade basa tie ne yen hwe we nemre yes yen hwe dance die bia ya abone tofa adanse na no odin onso ye adanse ni sa abrawone amen kase dog temze de be bone tofa na for the numbers na maye yo mini aba say there be amen scientific herbal and alternative medical hospital ye ka say ade bi o ho a ya na etimi ma atete bebri ba because oba time pa be bompa ye say nyamenyi ne ba na ne na mfiri asase so na say otimi sa akra na ebre yi ni nyina ayare ntia nse yo yare bi o ho a obi akọ hospital akọ de ka kire na say o yare sense ye ntimi nya hwe mfa ho ene ye ma wadru ase ye try he ya ye bia still obre obi so kura de ya ba ko ni say okwa yare sabia bia ye si ye hu se bibi o ho ya check na ye hu so ono so obre wa bra ma tete hu de onye hu sa yare bi sa mu akese ni mu nkoto akra na amen scientific ye tenete so hu nti ye ka kire omanfo say esi kire yare yi stroke yi ne hu kofa by pressure ne de keka hu nyina no ene yare ya chese onhu ne ti onhu ne nan that's it tumrika fa bra amen scientific na obaso a nyame adom ye de mfidie nwanwaso be hwew na ye de nura fd agi atum so atu ase amen scientific ye odome snake flat ne nchen wa ye ben dome market ye ben dome crossing ene ye ben tantra hill runabout sanso ne wo lashibi klagon e ho no ye ne ashama nanda bridge no frey e 0244 227192 0244 227192 020 722 9505 020 722 9505 baby obia amen scientific eben o amen scientific herbal and alternative medical hospital allow shafi nyankopon ene yaresafo ti so bra na bejo ayaresa edase yes edase doctor say we so no na yete no enka no